Kajan Guasame be in your Dobadana deran dere hotspot ka iPhone lebdan dere lepkaja mi guji na me buchuka setting mi jagor setting bishu twan buchuka setting bejinung na makenyam so ka setting mi shi twan benum ben bi ngai take mi chale airplane mode te wifi ten te bluetooth ten and te cellular ten la personal hotspot chi benen ko mekani setup chi benen na so bukon la nung cellular bi chu twanya cellular mi shi twanya ngom bi chu ko mi chale cellular sorry be ben pingo to to bu pal be ben pingo gutem chale network selection ne ni ta jo ke ko another device ke cellular data network ke simpin man gor kon cellular data network man bi chu twanya mi shi twanya de ti biganen ke jinta bu ka bang tel mi ta gorten mekani setup mekenyam kamishi setup BAPN mchele cellular data kan manyam meten nyami APN bi tiang ka etc.com username etc password bi gorbo kala dan che password etc bo beben ke LTE setup mene optional wode repal do no jan lada ka che kamishi ni algom yintam ka mobile goma meneten teni LTE tenelo 4G and SIM card man so LTE be set up on the same way she cellular she set kaja ben KPN man gor kon ja ping go man gor kon mchere personal hotspot man ping go man personal hotspot apn@etc.com username be shulat be password be shulat no togdu yo be shulo jokka cellular twan cellular ne al nyago be shuben bitin content set up ganan be nyoko jok angwamo bi hotspot kim chelel personal hotspot binen twenju kaja binen beinong name so angwamo bi password man go ready set up ko shabe access ran ke tera chine dial ken boten bang bi password be chula tiga du na cha gono no mi password chula chetok chitere ko ngwamo mi sab chulunjok bi chu connect naje la connection jene ante take off ante me take on no biganen bo mete wifi ten ko bluetooth ke jen USB connect me ke using USB bichulo jok ngoma chito ko dere ngulel dere na dere ka nyot do badan den na model let ke ja bineken bo bichulo bon ke bro chulo bo chlo te tan ta kama